I pozdrav, evo vas u novom klipu. Danas radimo zagrebačkom tradicionalno. Neko kaže picek, neko kaže piletina. Znači radimo piletinu, normalno začinio sam piletinu sa malo na, kako bi ja to rekao, na modern način. Znači malo sam umiješao Maroko i Hrvatsku zajedno. Znači, kolega mi je bio na godišnjem i napravio je, tamo otišao u Maroko, bio na godišnjem, kupio mi začine i onda sam ja uzeo jednu harisa, jedan začin, to je za piletinu. Tako da ćemo to sad sve, znači ja sam marinirao sam piletinu sa harisa, vitamin C, nećemo sponzor reći koji je, vitamin C, papar, sad ćemo još malo posoliti, ovako, samo malo. Tako, sad ćemo malo to posoliti, staviti sam, znači još ćemo samo posoliti, znači začinjeno je sve začinjeno. Sad ćemo još posoliti, ovako da bude trskavo. Vidite? Okrenuti. Ovako. I papar. Okrenuti još jednu. Tako. Tu ćemo staviti malo više solida. I stavit ćemo ovako. Zaboravio sam. Znači uzet ćemo ulje, ovako. Nećemo puno. Ovako. Ovako. Stavit ćemo ovako, namazat. Leh. I sad ćemo ovako. Vidite, tako. Budi miran. Budi dobar. Ne znam da li muško ili žensko, ali ako je picek onda je muško. Tako. Sad ćemo sve povrće narezati. Ovako. Ovako. Okrenuti. Sve unutra ubaciti. Ovako. Sve na krupno. Ovako. To će se kasnije, kad to sve bude peklo, to će se sve stisnuti. Tako da se ne morate brinuti za ništa. Da li će biti, neće biti. Biće sve kako treba. Tako, vidite ovako, hop, to. Tako. Na pola sve sjestići. Tako. Tako. I to ćemo sad sve začiniti još. Znači, ova marinada šta je unutra ostalo, to ćemo pomiješati. I još ćemo začiniti papar, sol, češnjak i vitamin C. I paprika, naravno. Ungarische paprika, original. Meine Kameramann gebringen by Ungarische, original. Znači, moj kameraman je donio iz mađarske paprike, original.
Tako. Ova piletina otprilike komotno može 4 osobe pojesti. Tako. Znači jedan dobar ručak. Može biti. I bit će. Znači ovako. Biće malo više krompira, ali dobro. Nek se nađe. Mi smo narod koji voli jest krompir, Lika i tako ostalo. Tako da se ne morate brinuti, sve će biti kako treba. Ja kuham tu sve na seljački, nema ništa fancy. Od doma kuham, nalazim se kako kuhinju imam, kako malo imam kuhinju, dobro se ih nalazim. Oni šta rade tamo na YouTube imaju veliku kuhinju pa isto tako. Imaju veliku kuhinju pa onda mislim da se neko nešto pa malom kuhinjom isto dobro. Treba samo dobra volja i dobra organizacija. I ako kuha sa srcem, sve ćete uspjeti. Sve ćete uspjeti. Sad ćemo ovako. Znači ovo se može ovako. Znači. Sol. Sol. Dobro. Papar. Laurel list. Stavit ću češnjak. Lijevog ulje sad ćemo ga izvaditi. To je samo aroma. Na kraju ćemo izrezati ovaj luk. Vidite ovo tu. I njega ubacite ovako. To. Paprika. Tako. Vitamin C. I to je to. I sad maslinovo ulje. Domaće. To je to. Poslije ćemo malo ovdje tu ne teče da mogu odmah obrisati ruke. Ovako. Sve je dobro zrešati. Malo više vidite, miješati to. Sad ćemo ovako. Ovo ću staviti ovako tu. Tako. Vidite ovako. Uzmemo pile. Tako, miru. To. Sad ćemo staviti u bakofen. I sada ide znači, u pečnicu. 180 stupnjeva. Pozdrav. I evo ga nakon sat vremena. Tradicionalno picek ili pile. Kamera, kombi se. Pogledajte vi ovo. Up. Herskamo. Piletina. Sad ćemo da pripremimo jedan tanjur. Ovako. Ovako. Stavit ćemo tu. Okrenut ćemo pile. Ovako.
Vidite ovako. I tu ga stisnite. Gledajte ovako, tu. Tako. Tako. Znači, ovo ćemo ovako. Vidite. Ovo je kocka. Vidite? Možemo je brojati, vidite. Hrska. Evo vidite ovako. Tu da režete. Ovako, tu da režete. Ovako. Vidite? Znači, još jedan put. Ovako. Vidite kako vam puca. Ko puta. Vidite. Op. Tako. Znači, ovo smo ovako. Ovo se može i ovako isto. Kako oni kažu guzica. Ovo nek izvoli. Vidite ovako. Tako. Tako, vidite da ovo. Čuj kamera, kom. Saftik. Šum saftik, ja? Kuk. Minut, mahnemo za. Tako. Evo vidite. Vidite, op. Tako smo mi to sve napravili. Ovo ćemo baciti. Tako. Sad ćemo dekorirati tanjur. Tanjur ćemo dekorirati ovako. Mrkva, krompir. Ovako. Ovako još. Evo ga. Ovako. Stavit ćemo ovako jedan batak. I ovako. Tako. Uzet ćemo dekoraciju. Ćemo staviti ovako tu. Malo krastavca, malo svježi. Ovako. Znači, ovako. Ovako. Tako. I na kraju ćemo krastavce malo posoditi. I dodat ćemo tač. I to je to. Tradicionalno marakonsko. Tradicionalno marakon. Hrvatsko piletina zapečena. Sa marakonskim harisa začini. Znači Maroko i Hrvatska zajedno. To je to. Vidimo se u sljedećem klipu.
Ne zaboravite stisniti ono gore zvonce, podržite me, subscribe, da skupimo više subscribera, da se malo dignem gore. Podržite me, vidimo se u sljedećem klipu. Sljedeći klip je, pogodite šta? Ne znate, ali zato dođite u sljedeći klip, kliknite kod Lege i onda se vidimo u pizzerija Ciao Bella. Radimo, šta radimo? Pogledajte šta. Radimo licenciju pizzerija Ciao Bella, najbolja pizza u Markamu. To je najava samo. Vidimo se do sljedećeg puta. Ćao.